Ay ngồi đây và cùng các bạn hàng này các bạn Presbyterian Hamalki mình là ban nhọ và dia gede kalat an ai yang sekali khi itu khancam các bạn ke jongi ibadan hal ke jongi longi longsan ke rumpai Kristen oi nak mata kita kiwai padu khi bầm đơn nó có cả ba lần cho mình vì là bao nhiêu yên lên cái chính sự thì nâng ba anh ấy có bộ thì học đến trong cái này thì lockdown thì anh ba so ka kala bố aku apa senang mata mesti terima double aku itarik hubungan mas mereka Ngira do no ini bisa dibilang apa yang tentang mulai pada jenis seni berunjuk. Raya yang mulai lebih adalah yang bangilah air yang sekali lori. Namun tak jogi bagilah banyo katu bane hijing mentoi lembah jong kejing sekali lori. Nama ketiin kejong mulai. Hak ni Kesini Nyenyo ya Nongyalam jiwa yang seperti kongre Nyenyo yang boleh sedang memustar S-Time Nyenyo yang spesial nomor memustar Nel Anderson Kambuli Malhadir mata Nyenyo ya kejingkran Mai pastor Insyaallah sama balam kami Irama Dr. J.B. Posna dan hadir kata minyo yang penuai. Yesus minyak sikma tu dalam penuai. Ayu ini atra ulai sini bah pokun kene kopor bangi kendo jinge dan jing syakri lam jong pai lam jong me. Beri kene kalat kopung kene dan kalau kom jing sekali buat mai, hak bangila yang bade yo mentalen na kejing sekali ini acai. Ni ayo ini makden gini gijinge ini lo memset eno ini. Mereka dalam kalam ini hadu kita, bani mesken roben nam dalam kalam ini kipo berangsa. Jangan ada gijinge identiti gijinge itu dalam kalam utrai. Bagi sekali bahawa berusia, bagi ini bahawa memang pertama terjadi puji Yesus. Amin. Mentai ini orang beruai nanti dijuai bersama spa alway kocuai dan bertemuai, nak berim samspa kanyo. Dia berikut kena dijuai. Soha mengkot iway ni kot jam komti balam mesti es kan bedin soha panduwe dan bedin jom dwe bat banguai cinguai ba sanspa a kuwe Yeah.
Ani ko po ay jamit ng pasi. Ito ang nagiging yung play. Balbasiyo kating yung play. Apadang yung kinuyang assembly. Bagus ngap lamba ki mobile phone. But television nagiging yung ki. Namagini kikuat kibor dalam kapi sistem menpensuahan kejamit pemerintah dan juga lockdown dengan negeri juga saya berkuih dalam tanggung khuslai sisi buat jika yang kedua Diwan di sosial tiang, reni ko por, bahkan pulih kakcing yung play, bahkan tuai yang kami kebangunan, dan pulih kator kakcing yung play, kakcing yung play ko om kumni, namar katang orang kiwat uslay yung kaya kimbang na nagiging ani ramet jungki kaya kimbang ingko kajiyam kamang bakam ko kimbang kemeru yang jengko kemitu isim nai kemebat menjadi nama dan menjadi lumni kecil dengan balu pagi wabnen usah iki pideci Long bakam ko sebul, yakin, unut ini pi udah kusnai, ubala antam sipru, ya kalian, balai bagi kusnai sepanjang kebakku, tu berkat dipilih kerana kau, kalau gimana, kim trailer kim share. Tuan dia nak baru apa sahaja saya tinggi, dengan penjam Malaysia. Kumne rugi sulakan tulis nanju, bankiyo kalian, awalnya no aswa tu, sesian kat bau dan pelai no pelai, pelai no pelai lakiyo sebelum Menduai pada janji itu, ulah doa tahu. Jadi mengkata kalian, doa perang kedua yang berfungsi dari jalan. Bukan dari pesan. Jadi kami kerap sam Yesus lalai lagi. Berikan kedua bagi kita sunat ini, berikan kedua kesukian. Kilom kalong kanai, ibaratnya apa kebesaran, bagi suku ni ulang kerana long dosa sur dewana wajibnya. Upleng kerku, upleng kerjanya upleng apa, patun bundan berjiwai. Kau pahadi rohne, lalu Bakoi kuken jume, wandi man jume, logo man jume kedo hamne. Ngayo mego pami, well leji wo immo sisa. Le khabodan bor, le dapi sewo, ubre ubapal kul sakti. Ansha sitong lu kabelo dina namari ko. Ngayon mego pa, lawan ko kat ni ko po, nalagim ko pun ko. Hari ko pasti lakukan bansi ko. Try this ngayon so, lagi tu dia lagi tu dua kerja begini kul gitu. Try this memang no ini di bawah. Remi Kuslai,
Baleng susi, baleng susi yang iki bawa berjaya dengan percaya dengan diri. Lama ini panggilan atrai percaya dengan diri. Try semua baleng tadi baru, ko try semua sini ko selain. Nam tadi iki jiduna hagalian dengan mereka. We try to do what try. Bulan ini kita panggil kepada kita. Nanti kita lockdown. Bulan kantor ini sini dia berada. Dan dia di exam itu try sini. Dia kita ke baru mencino ini pun kita. Try sini Islam mengganggu yang we kita nak di Kekuru atrai itu wasna, angkat pohon, kubah dan ini sawah, lama itu tolong di sawah kau try itu pohon PA system, kau try itu bagi siapa bagi mobile phone ini, bagi television ini, try itu kekuru ibarat bahasa, lalu kalau kiwat pelajur begini itu, pelajur saya benar ini mencino. Rimasman untuk akibat ini abang kekibat boleh jadi. Tak atrai ini senam je. Di mereka mesti berfaham. Yang dijui baru boleh jadi. Boleh dipanggil nama atrai ini. Hadiah saya di mereka mesti berjudi. Namun lalu kami dah ini hanggo kita berimasman untuk Kekuru bahawi yang dinomor sendiri dan penenci kepada Yerusalem mereka dipangstong kepada Yerusalem dan penenci Yerusalem nampak kamakan mereka dan penenci Yerusalem dan penenci Yerusalem dua singgung Tuhan bagi sosial nama ini kita belajar agak terlihat dia. Go try to see the happen when I give up solution in private with the commerce. Number one, they can never try to play with the musician. Those who are trying to see, like a board on the side, the motion in the pastor, but I have a board that team today. When some says, you see, we try to go on the same. Yeah, you will not tell me, so you go. Nabagat kiri ke sini betul. Kalau tahu temai, yang sem jadi, kita lagi sem betul. Mana pergi temai, terakhir itu tak yang sem mesti. Jalan betul, nanti semua, dalam yang sekarang, habis sekali di bawah. Oh, kalau mesti di sini yang sisa, di sini bukan cuma terakhir sebentar. Kira kita itu macam ni, manusia melakukan apa? Ane kiri dari sana. Ayat makna terhadap Allah, tu semua manusia tu sendiri tu disebut Amin. One lam ya sha
Kasinot kebemensuan kepada lontang kawai kalajit ya kasinong kong jong benai ni kung ke Christian Home Sunday lani kasin try kebekerpang nak bentar di long yen Kristan kawai ni jing temu ban reki ke Christian Home kalong bagi yen Kristan kinan penklan ya ke jinglong mensin bat ya ke jingnet namar habagi yen Kristan ki klain ke jinong musim bat ki klain ke jinek ke balang lo ke klain ke jinsang jong ke yen ke keteng play ke kitab Genesis ke ledong ke baar berkat ke baar buar bat ke baar busau ke ongkum ni tiu try bo play lo pelong ke beriu na kata ke singkrum ya ke bau lala sing no tau beriu baru lawan yang kau tahu beriu. Nama kata yang beriu ino ilo pa badala kami. Baru mianya badala ketengah. Baru ilo mu kawai kedor. Kajian kesedang hak keber dan hadir bau beriu dan tahu yang Adam kakum kitab Genesis alam berkat kebanyaw. Ublay tahu saya keim. Baru walam yang keim. How Adam ban IT ho bat ban penyetho song purim yaki bat kumta kila yelong shitna bat kumta ka kalong yen kasdang hakani ke per eden haswa makinda top yo play ka don ka jinle ka babyang bat ka jan maha purim ka yin jongki bat play bat kani kalong yen kalong ro ka basuk ka bakmen ka badang ka babyang haki yang baru jong kejingin ki problem ki parlo ublay wa ya ki long yen jongi baki long ki basuk ki bakmen ki badak ki babian haki yang baru jong kejingin hadir baki la laptop ya ublay ke
kekhtian ulai ke yathu ba ka jingade jongki ba ulai ka dikurna ba kisade ka per eden ba kiduno ka jinsut ba ka jingkemen baru kiman ki jinge ki jingjang ki ba pun ja jong ka ni ka jingin kekhtian ulai ha kitab Genesis saulon ka khot ka banan ko ngano ko khat ke yathu yani u adam pakein kidon amut kikul senrang kibakerten ukain batu abal kapok upang bakakmi jongki kalayapit seki batai nakadaw kapok kapenong yaw ukain bong penyam yaw abal upara jongku namar bau bishni bau bulay kudiang ke jingay mo jong upara jongku kabau bulay kuntai ke jingay mo jong ukumuhmen usoy na uyokan berujat ya kene kalong yin jong adam pakin bakalong kayen kabakerun kerang hadam mentang ki prabme kidon kibang yin kibalajot kibalapran kibau usoy na uyokan berujat berperang kilong yin kibakerun kerang bakam dan jinsuk jinkmen hakiyin besen Sakawai berkata kepada ihni kalau kayen Krishna, kedai kayen kebapel dan kayen kebampalong Krishna. Nama bagi khot jong kayen baru kedai balong kibalange bat dia yang Jesus Christ hak jingen jongki. Kita khot jong kayen Krishna, kedai ro kinang bot ki jong Jesus Christ. Kumta ni depan bot yang Jesus Christ hadu kakut kejim jongi hakane kepertai wada persya kijing tenju kijing ele bat kijing ikai ke babaklan kayin Kristen kalolu kayin kebasya yang Jesus Christ banlong ni jongga kedon ketuk friend keberibu hakiyin kisam jongi kebatok hakikten nongwe kebahong dan pekelang ke kesikong ukris ulong ukle jong kayin kacing kami kalong hatu ukris ulong sisane ukle jong kayin jong na jong ki ne ulong ukle tak nak tu berdur free kata ni cuba meni kayin kum ukle jong kayin kadon kacing snow hamden kayin jong ni bar tuan Jisu hakayin ke bau Jesus Christ ulong ukle usunshan upay ukmi uyalam uktin uyaram hakichin jinja upendap hakichin dorkam uyadan hakichin ma hakichin sliu ban hakichin pang kibama baki bas serkai ban kerku hakichin tray baki hakichin puli kikun kikti kayin Kristen kadairu kayin kabati yoblay kabashakti yoblay bat kabagoko yang kecimikai jong kekian ke jong mulai. Nan keren halor salt likiman hak kecimidai bat kini ke Christian home. Kabanukong kamat kelong kecimidai bat ke kamram ke yin Kristen bat mulai. Kecimidai bat ke kamram ke yin Kristen bat mulai. Ke yin Kristen ke depan don kecimidai kebabian bat kebajan maha bat mulai. Kata baru kita kau jong kayin, kita bangun kita lah, cuma kita bangun kita pop jong ni. Bagi kita bangun kita lah, ai tiup ialah kita jong kejadian how Jesus Christ. Kekamram kayin Kristen, kejadian baru belai kalau, ban bangun keduan jong kejadian yang belai, hakayin man kesni. Kejadian belai dan dipulih kitab Genesis, kerana terkau bahar heu. Aku menonton khot bakundai, aku menriu menonton khot bahagusan. Kitab Exodus kadnyau kasan, nongkong Samuel kasau hagusan, Samuel akusau agusan. Kaya tu yani sepang Noah, Abraham, Ishak, Moses, Saul, David. Kita berduaan jong kecimani, ban mani bani roh pendon ban ainu yoblay. Baru boleh don bat dalam yen jongki. Bat kijin kerku, kiba bahatam
jong play kidon hakiyeng kesen bejongki kumta ki prabengai haswa mengin sedang ya kesi ni debat sedang ya kampan play kata pan perlong ke cisen duai bangin IT ya kesi baru kowe hakati ke jong play baun suma baun yada baun yalam baun kerku ya kikam kikti bat ya kijimpuli putih kikon kikti bat menriku haswa mengin kia ni debat perlong yang terjisen dua siang jisen ban aimu yo play bawa don dan kabani hakasni baru cisni ban ni dua yang bawa play semua dia ini baru sini nama mimpi ke kebancian dari nayokia hakapor menmi baru ingin yo kia ha kidon kipor kibani kusnai bagi don bon kijimur kijim perkhan tiada lagi tuai bah gila balam yo kia mahamen bi ba kuncutuk habang iduai dongi IT bagi bread kita kijingkit kijim kuslai kijimur kijim perkhan ki bakia kejongi how play bagi siyo kia sup baru ni bagi duai bah syawal kia kenapa ngirai na kilo kijim pos niu ki bakensa ibalaman unsur tinggi ketika mulai kitab Psalm cisbar kuai kerkot besar kaya tu yang bau play unong samtia terleyokia kumta habani duai ublay haswa haublay haswa bantia ublay ubon samtia ubon yokia ublay upay ukmi ini karbani nang yokia kumta nilai dengan jema hakapor menmin dan sedekah rusmi nagi mensim bamban banda kilo ke bor tunjot jong kemarin ki prabe ki parlok ukpar kan patekni ki deban shin ye ke jingki kle ban yelam ye ke jinsen duai haye hakayen ke bondon pa shu tekni ki deban shin ye ke jingki kle ban yelam ye ke jinsen duai haye baki khoro ki deban ye traina rengkat bagi kimi kita hati jing pelong ini jing senduan habang ide ye duan jong jing mene haye kamu ni khot siapa ya jisu banwan haga yin bejong baru jisu don bani nabaga tin play gospel Matius hatra agau kaya tu jisu om haba a nene lain ni senlang haga keten jong udon bani habang jisu don bani kum kayin ki prabe ni dan seu usulan ba ki bor ke jindun ki dom nor baruan ini kum ka kayin kanon ke besuk ke bekmen ba ke don ke ler sien ba ke don ke jili hapren ki khot chong kayin kanon ro kayin ke ba im ke jilong sien ba ke ba kran ke jine kanon ro kayin ke ba hati yang bawa dan ukat tray kita cikam hidup bat kijing boleh ikut kiti nabat kijing kerku boleh ikut hakata kayen kababtei keduan man kesni hakati seduan kadai bandon kijing boleh kiti boleh batu kijing hikai ikut kiti kejong boleh kiti boleh Deuteronomy Deuteronomy berkata kepada kehukum yang dikiti paham Baktian mulai susu sitiu Paul Ephesus Deuteronomy berkata besar kehukum yang dikiki paham besar kerja yang ikut hak cintai pada hak cinsian kejong turan ketian besar kerja ketel ban aibang yang dikemen kiki paham yang aibang yang dikemen ikut jogi kijimbang kibatai yang dikemen jogi kumta ki kon ki im ki snai ki he ki bhabru bat ki sanklon kumta ro ka tienu blai kalong ka jimba ni mense Deuteronomy prala ni bat Matius sao kaya to ka tienu blai kalong ka jimba ni mense ka jogi haba hikai bat snai ki kon ka tienu blai kamur pi ki
kun ya kemensin ke jongki kumta ki im ke de kemensin ki klain ke jine bat ki itna ke jilong jingin Kristen jongki bat kumcu rup ke de ke jing ki ke jilong mesin jongki ke im kumta ki im kumbang long ne ke im ke jilong mesin bat ke klain ke jingin jongki ki kri pa ki de ban hikai ya ki kun sepang ko bat sepang ke jingin badai kiri kwa banyalam ini kun bagian fly itu bagian kelang semua dalam sedikit penim bagian pediam yang Yesus Kristus hak dono jongki nang tahu kiri kwa pide bagian kaya ini kun ya kecil jongki baru play bagian ban i yo play kide ban safety yo play ban komo yo ya kecil kaya kecil jong nang tahu kedon kau yang kiri kwa bagian kaya ini kun ya kecil bagi depan i ya kebalang bagi minot sini jinsen bagi depan ya kit ya bang ya kamu boleh hak kebalang ban dua ya kebalang ban ai cingayu ban burung ban ya trailan prabagai hak kebalang nang tahu depan hikai ya cire jongki bagi para beliau badu bat keperhe kungki kun kistan kide balong kisaki kide balong kebelu bat cincai hak ini kepercaya. Kini orang hikai ini sekarang kemarin. Kuno kini bagi yang kemarin. Bandai kor yang kemarin. Saudara-saudara. Baru ban semua ini kemarin. Hikai ini sekarang kerian kebaik. Lalu bagi dalamnya. Bagi ban rian don kor. Ban rian don burung. Hikai ini bagi ban senang. Karbala isu jirwayanya. Nama kini ki ai mensir dia kemensir ke jongki bat keperluan ke jilong mensir ke jongki hikai no yaki ya jin paha bat ya jin siu jong ke television bat di internet kaya bagi depan pe kaya bagi depan pe hidai no ban hikai ki kuno kin puli ke bible bat kuno kin duai bat tentu ya ki kuon kin spell that shit khot si mangasi aka jingin ke jongki hadir pada puli pada hikai ketika mulai depan bandon ke jing ya dua bak kebahaban ya dua yang kenang babarok di kota hadirin kin yo benda ke jing ya dua yang bak haba ya dua yang depan don kimat kenang bandon ke jing nanti dan don kimat lesi iwe di kota yin kuaslah iwe di kota yin kuaslah dia boleh menaikan dia dia badon kiman long ngi wan luti lang ye kenok no jing don kam jongi hakmat jong play ketin play hak gospel Matius hak pralo le pot kandai ke ye thu ye ngi banda armon nabi kin ye kut le hak kendeu sepang ke ru ye ka bakin ye pa kan long ye ki nau pa jonga ubahane kata kamu habang ye duai lang kum ke ye ni ya dei jimut ba ni wang lang kemaru le ko we jimut ya kimat ki bagi nak kre ke tir ble ko om bu ble un sneu ni ba don ai ki jimpan jongi ki khot ki yen ki dei ru ba ya ko le ne ban share ya ga lo ke jine ke jindon ka le ne ke jine share jongi nan ba ko yen ni la ban wan ra lang kita hakmat jong ble ke jindwai bon sin hama ki wan kemana belai baru dumai ngira kepala kebehet habong ke cingwai kamut tang bagin pan no belai bon sin ngira kepala kebehet tang pan no belai aina kini aina kata aini kini aina katai pat kun kata ten rei ngide ban sedang ke cingwai rabai dah kabal ni mani swayo belai ni mani yo play nama bo long u play u ba khoi u play u ba hok u ba shisha adin ketampan ni ainu ye kijing ker khu kijing la ba yo chong u ye ni nan ta ni yin ye le kum ke ye yo kum ko seo si yo play ban ni pan ma ke kata nan ta ro ni de ban duai ban da bo se ba khoi ban ni duai ban ta ye ke ye ni ke khot ka snam pres nan ta sa pa ni ke jing kam jong ni kumbi ye ke di dalam sepan boleh
ban ni de ban duai na ka benta ki wei ban kene ki intercession prayer dalam badan kam ban duai ka balam ya ki wei ni badan kam ban duai kaman ka ba kalong ka jingede bat ka kamram ka yen bat ka bang kata ka de kaman ka ba ka jingede bat ka kamram ka yen bat ka bang ki yen Kristan ki de ban don ka jingede ka ba jang bat ka bang kata kamu ki yen Kristan ki de ban i ka bang bat ban don ka jingede ki ka bang nama ka yang ki ka bang ka son hati yen Kristan Ketiru mulai sikiu pol rasai kenong benengkong berkot berbakra kaya tu jadi bahawa kabalan kede kamet ke jong Jesus Christ kata Jesus Christ ulong kli jongkan kumtan ki khot ke yin Kristan kum kamet Jesus Christ kide bange i bange dei bange ulong keliang bange rap ban kesan wei hakamet kemet kebalang kemet ke jong Jesus Christ kekamram ki Kristan sa kebalang kalong ki khot jong ke yin Kristan ki de ruang minoi ban le jisen lang ha ke yin ke jong play ha ki si po ya ba kham dam ha si play namar ba tin play shi hebru shi thawr no ba ko ba aku san ko on klan de ino ke jisen lang jong i ka Senlang jong ko orang ke bagai ki ban boy se ke senlang lai no ki down ki bomla kia ukpa ban ka ni ke ye ki don ke ji kle ban yalam ni ki kon ban le se ke sen ha ke ye ke jong ple ki don ki ki pa ki ba ki kon ke ji sen re le par ki kias ni en re na se ki na wo long pa wo na ji wo ki kon ke ji sen wo na wo ki kon yang senlang yalam hukum pa kidon na ki khot yin ki balai chisen hayin mani tam pa jong ni kidon ki balai chisen tan ga kami kidon ki yin ki balai chisen tan ki khol kum ta kam don ke jingti ha ke jinglai se ke yin ke jong lai ten re kum ki yin Kristan ta bala ni de ba ya wan lang pa ke kami ba ki khol se ke yin ke jong lai lai dawa ke bawah kian. Kita dulu kian Kristan kita menjual kisah sedikit sedikit lagi. Ledeng iwan jisen haba or ke bidang yo ekalah. Pada ekalah ke hangno nimla suparwan jisen sedikit ublai. Pada lagi kuat kemensir. Nuksa mentara kelah ke kang. Yang iwan jisen nama kini ke jimpang klang korna barnegen soitan kumenne mangim yo ban sedeki kejong lay ngimtip di prawen hadu malon yo ban jisen ban mami setma ngimtip de ban jia ban long hakani ke perthai rai tam lay bote tuan jong ko benen kendel lay ban punya sisa ya ke benen kendel pada ke baro Kecil mulai hari kita Joshua bersama dengan berkuat lembong madu kebakan lain. Kaya tu yang ini Joshua berkemau yang ikut Israel yang kecil bahar, kecil bahar boleh ki. Kuntara kini bersiaw boleh. Baca bersiaw kalau bersyakri boleh. Boleh ulong bahar, boleh bahar ini. Kinong yang kinong sebelah terku yang kian kesen jongi uri semua ini. Ban belum berbahau ayat ngriu isi ban perintah nin kamai kecil ban nin puli putih henry belum simpan kowe isi baru pengerpang ban pendentang ya bagi dia ban syakri hakayin jemu kitab Genesis alam khat balai kaya tu ikatan kuntang ini ban lek kisah sedikit selang jong kabang Ledeng bang pada jisen ada ni kepercaya nimlong bin bantu hamne. Nama hakikat jemput bau ketin mulai kong kiriu kuat kiran ban mani ban syakri ban dem hakmat tau kun nangrot ban pendan urang yo. Nang taru kim khot chong
batang sipor katukan Islam kalau boleh usah bagi ini bansong bagi menghadiri kepentingan batu boleh serai kepada habang ile nak kebentar jongku udon orang ba ubah ni kendu wong ala dan ayo bandung tang abne dan dia boleh usah ina bansong ha kendong kepentingan wong ngalaku dan dia boleh mai yang kebaik hatung ingun dan kiwai kiyo baik kiyo pansia Nanti yo ingun dan dengan lagun seketika sekepenan ke bawah boleh penkeren tentang jogi. Nangka kowe pada kamram kiye besar setapan kalau bagi dekat kiye kini berkesan ye kebalan bagi jinuai balang bagi jinai jogi. Nasional siapa yang diperoleh harga balang bagi kesan ye kebalan hati jiwa yang dijumpi, pikir syari kebalan bagi jiwa yang dijumpi, kumpulan kebalan kelaban pertelur yang kebun kita mencongkar, kibadeban benda harga yang berkait, pembawa boleh senyap harga kebalan dan benda ini. Nah tentu bagi deban nanti kersan yang kebalan, harga jiwa dan harga jiwa yang dijumpi. Kemat kebalan, kejinile pada kamram hayeng hamden khot jomli kejinile pada kamram hayeng hamden khot kiye Kristen kadairu panlong kiye hakaba pano ki khot jongka ki bandong kejinile kebajan mahakum simpango kadai bandong kejinile kurang kalian kejinile pada Kristen way Kamtam hati po jong kijine pat kijindon kam. Habakadon ke cini pat kijine pradkhot hakayin. Katapno ya kanu kijinduna hakayin lesen. Kibriu ki banaba ki nomtip ki kijinduna hakayin lesen. Ki long yin la ki long ki badon bon mut ki khot. Dan ki don kindian mut ki khot. Ki khot jong ki habaki i bad habaki dei jimut Simen separang kata kalau ia kalau kebacok hakim yang baru kalau ia kebetulan kebaitna kebau boleh usia bahaya kata kei long ia kelong ia kebelong kenuksa kebabahan ia kikun kiki hadir nabul anda kita don lagi ia kesen kilong ia pada kilong kibadan pun mungkin dekat kibadan kemudian mungkin dekat habakim don Simen separa kimnya deh jumur, simen separa kepercayaan kerja, ya kijinduna jong kaji, bakal kaji kijuno itu jingmen, baru mulai usiosi, kalau kenuksa bersih kikun kikti, kiban seni kalau yang jongki hadir nebot, mungkin hal kaji, ini ruang pendem jadi kamram jongi kiprabengai, hakabau mulai ukwa ini ban pendem, kibaulah hukum kalkum nak Kektian berjauh. Kektian boleh dan boleh kesiupol sekian kesasan nonggan kat Al-Quran hadulai pulai kolosai lai kapra pulai nongkong Petros lai nong iwe hadunyo kaya tu ya kekamram jong tengah setengah bagi kekamram jong tengah syau tengah kekamram tengah setengah kalau udai ban i ke tengah banong bitar ya banai keburong ya ban esong bakar ban kalong kuno ke kamram ke tengah ya tengah kalong ban pendem ban penkomo hau tengah ban tieng burong ya tengah ban kalong kuno ngide ban komo ikan ni hukum ke jong mulai nang tak kini nanti Efesus nril nong ke ke benang kong hadu ke balai kaya tu ya ke kamram jong kikun ya kikini pan kata kikun kide ban komo ban burong ya kikini pan haba ong komo ke kuno ke haba kikini pan ke ong ini banle ini banle banomle ini banomle banle ini banle banomle ini banomle ban ini ban burong ya ki ong ke kikini ini ban kenmau o kikun hati long yang dilongsen bahapo boleh dari kikini kikpan jongi bat kumta
ide ban burom bahaya ki man nadu ki wan long breu sekene ke pete ki kimi ki pa jongi ila tradition min la barsi ban penbiar ni jingdon kam jong ni ke jingem ke jongi nama kata daw ki don hok ban yo ye ke buron nani wala ki don kumno ni de ban buron si ban on ba ki don ki kon ha ki lo ki long sem ki ban ko shwi ki kimi pa ki ban ban buron ye ki kimi ki pa jongi kane ke ban si yo lai bat ki ban kai ye ke hukum ke jong lai kumta habanginan ban burong ban komo ban burong ni kimi pa uble ukula hakini ki dekat ki bangu puli mentan uble ukula wong ba pin man bah kata kamu pin man bah ki cipuli jongpi pin kiu pinyai kiu pin man bah ki kam dan nak troikam pin man bah ke jengit pekerjaan sin ban haki yang baru jong ke jengit ke jongpi nang taru uble ukula ba pin Islam hakani ke putih kanu Islam bikwa ban im hakani ke putih kendai Islam dan Yesus Islam saya tu yang boleh kat Islam kita bikwa ban im tambah kita ban pindah ke kini kendon ti hau boleh pun rai dan bikwa Yesus Islam dan boleh wong em pinjam tan hakani ke cuba ke bentar Efesus sendiri nang ke besar ketika boleh ke tu yang ni ke kamera ki ki pangai ki kod kata bagi mipa timde ban perbita ni kod bagi de ban sa ban kerja yaki hada jingkai pada jisna try kumbang la om haswa ki dom ki Islam ki bangko yang ni ke kamera ke boleh la buai borenti hada long yang long sen tungtang demi ke terung terang haka yang kesem bagi yang keduno yang ke Yesus ke jingkeman baru boleh usiosi baru ke yang keduno yang jingkerku ke jomble dan dari komo baru pindah ya kene ke kamram ke boleh lah hukum ini boleh usio ha ini ya ke long yang ke jomble kumta ke jingkeman ke wan haka yang bat ke jingkerku boleh itu haka yang ke jomble kamat ke besar bak ke khadu ke long ka jingede bak ke kamram ke yang Kristen bagi para pria ke jingede bak ke kamram ke yang Kristen bagi para pria ke yang Kristen di prawe ke rupan don ke jingede ke bagian bagi para pria bak rupan i para pria kata yang long sompai dan segi yang pramajan bagi kiwe ki para pria ki bagi ya lah kesnong kau berkunjung sabah ketika mulai ada gospel Markus kanal berkata belai musau kaya tu Yesus hukum iyo peramarjan jombi kumbaya ni baru ada pun jombi i jadi simen nama bagi jadi simen sumar bahaya ni baru ikwa bansuk ban kemen bandang bandiang berkunjung nyimkwa itu ban pensiosi ban penmong yang ini kumtaru haba kiru mulai kong ban i yo pramajan kumbaya ni kata kemot nyide ban kuat bagi weyu kim sukin kenan tindak kimbian kim kiu ban minum pensiosi yaki ban nom penmong yaki dakai jim daki kitien ban kikam ni jongi kekamram ni yang Kristen syedi para beriu kalau yaki peramajan bagi yang bersyombai hakayin kamtam nade ki bampange ya uji surprise kayin Kristen kelerupan kenoi bagera yaki perabriu bagi peramajan bagi wei ki bersem jenjar ki bersem jinge ki berdorkam keno ke jingera kamtam aku kene ke por ke bae ke berjenjar nagadau jom kene ke jimpang kelam kabadon kini kecil kang harga beri keconi ni depan keloy ban kener kenu kecirat di para beri kini ramajan ban kinu ki para beri keconi ban kuncuru dede ki bangai dede ki pangai dede na kapalang dede ki bangde na kapalang keconi ko ngin kener ki hak ban yaran ki ban saki yau Jesus Christ ban yaran ki para beri kalong ka mission
Iye Kristan Shani para pre. Hakabalan tukut yang ini kubur hagani asli. Hagani asli ublay kabagi roki yang Kristian ho. Kung kayi ini bagi bacet jadi. Hato kecilai jomi kayi bertraj suka biang nem. Kata hatu baru kita jomi kita kelang kebunen. Bak kita ikut nem kita jomi kecilai mau Jesus Christ. Dan kita don nem kita jomi kita bempat kelang kebunen. Bak kita bempat ikut kecilai mau Jesus Christ. Dan ini kita por kebiang nem kita kelang kebunen bak ikut kecilai mau Jesus Christ. The Gospel Lucas kalai dan orang berkat kebalai pada pesan uji suam to kalai kebunen benda binjano ketika por kalai kebunen ini bang kemau ki parabne ki parlo kecilai jongi kalong kebunen kor bat kalong kebun fikna nimtip kai kebancian lesan bat nimtip ru uji sulaman wan rono ya kebarang jongu hadero kepor entah bangila kalai kebunen habangila ini kecilai mau Jesus Christ kecilai cuma jongi kesenai muda badan kalilah kalai dari kepercayaan senai namang ini Bakun juru dalam cisu wan rom yang kepala. Ini yang bertah kecilong no kecilong. Banyak heran setai sesun wan rom sebelum ketika kebau yalam ini kebau nadepan berkret nak bentar jomi. Kebau apa? Ini banyak baca jadi hatu kayen jomi. Kebiang ne kecilai bagi prabuni hakapal. Yaudah dan jongi di pramge di pembiang kecil deh. Batuju hatu kelonging jongi. Kedonan kecil deh kebabiang hapden di kot jongka. Di simpan sipara. Kun batik mikpa batik kun ide ban cek ban hit di kereta. Batuju ide ban cek kecil deh jongi batik para beliau sebab kelam deh di pramajan. Perabaya turai, perabaya pulih, atau kebiang men. Barhatu ni benda benda ke kamera pun pergi. Hak jilai berkebalan, hak jilai ini, hak jilai berperabaya sebab. Badan kecilai jongi kambiang, badan ni benda ke kamera hak jilai jongi. Baki ni kita di bangla dia. Ni dewan pamu boleh. Badan pun jimut balik kumda. Dari kecilai jongi baru boleh kebiang sebab. Jaga betul kena kecil joni bagi para beliau rokan biang. Tolong berkui kecil berkujung. Agar dikasih dapat terbang Kristen pun dapat mengerti terbang di sini jom pinong yang jom di Yerusalem jom. Tolong ini kuat. Opa jom wahden agar ini nak main jom kesini. Iwan macam ni kesi berkata Kristen Boom Sunday. Rai kerapor Iwan kerkui bertajuk kejusan hari ni kesi. Oi kerkui keketian kejodoh. Rai keketian kejodoh. Hari kesi kepercayaan mau yang sepang dari Kristen Boom. Hari kesi kepercayaan kebentar kita yang konsekuensikan. Hari kesi kebagian hit banding chat ini. Hatu kecil dari jongi batni, batte kamera jongi batni kebiang men. Hatu kecil dari jongi bat kebalan, batte kamera bat kebalan kebiang men. Hatu kecil dari jongi haji ngasen, batni berdep dari kamera, hapde di khot jongi haji. Batte kesi kebanggit jadi. Hatu kecil dari jongi batni berdep dari kamera bagi para beliau. Kilapan dari pramajan bersongwai bagi beliau menyediakan. Atroy yoi ke don ke jongi dan don dari khotjong ke ye ki bempat kelang ke bempat ki bempat ai ni jadi happy ngadua ke kepor ya rock ni we hagani kepor bangin troy ban kelang ke bempat bangin fly ki pop ki jongi hikmat jome bar bangin fly ki pop men mau ki bat senam jome kan pengkor ki bar ya rock ni bangin ai ni jadi jong ke jini Bagi bagian kejongi hadap ti kejongi.
Hagaban pembiang yang ciri jongi, bat me bat kebang, bat hakai kesel bat ki para beliau ni jongi, bat pendap ki kamram ki bamelabu, nagaban tak jongi ki begini ban pendap hakai ke pertai, nampak nak ilalai hakai ke pertai, ilong ki bang, senyawa kuat jongi, bat mensahai ke bailong nak kebentar jongi, try ni wai terkui ke long ye Kristen, ai wei Iduai mesin berkuat pada benda yang kau cakap Kristen. Bagi long kita ini mesin kita dapat kebor. Pada akhirat kita kebor. Kinu kecing hati long ini long sel dan kebor pada main berpunca. Kinu kecing long kamu cakap long ini long sel. Siapa benda ini kecing long kamu cakap ini. Try aku kini kebor kita kita dapat kecing tenja kecing Islam. Ia pikir long ini kita dapat Islam. And writing shani hari in ID kagil kesan ini jikol kambaro ban men pendak pendiam yang ke baro rai ke po to ko ke baro ida ke jom ma ki like ki babon ki bamisel ka jingin bejoni nabai ni ban katen tron ni jodi Jesus Christ mulai sibu pe pastor nama kedua bapa ai keren jadi kepala mulai berkuih mesin tadi mulai ya kepala kami dapat sampai Kristen baru ibarat banyak sio ya dengan kedua Kristen bu agak resmi dua yang syakmat Menaya syaka ha kecing nget ha kecing syukri bon ismaran kedong Jesus Christ nang bahas ni ko pabai ni yo ha ni dalam aisni ulai kecing sup undang kata balang ku ki pragai ki jadi bulan balang Australia namagi और किवे रो कि रेव गए कि भगवान ने अपने साथ और री हंसी जैतिया जब बच्चे हुए रो बला जो स्नेह ये करने को फुटबो ब्लाई कजिंसु आई भी यादा कजिंसु atau musim yang di nadong ukres happy kalau yang kalau sem kabasuk yipi ulai undon berkat lem bapi ai ulero iwe pat irkhat ibadon ha kane kokwa bantulong ye kane kokwa ko jog dialog memesan energi memesan diasli memesan yang Master Kevin Karmujai Badi Miss Yerin mungkin peneliti dalam JP mulai untuk JP untuk wall labian bagi why not yang ada di sini dalam jomli harga yang aisni in nuai yang ada di meselang dan bagi nuai yang ada di nuai ban harus pak lain kajing penuai apa biji ku jomai ni aku antrai manusia tu benda pada no jomi ku jomai ai ni lo jingsu jomai hal kasih tu ai
Apa kajing kerku kiba bahatam ijongan. Padu ai ru kajing try uba iya jeme Jesus Christ. Kajing ba belang ba maya ba mjibul blai uba lamro kajing selok ba tiang tamu mensi bukut. Tu ai begini lai halu blai in songsa kan kan jong balang ko jeme ba kiru ngai ro bunjo kalan satlak ba pakai. Nado mudah seru kiba mjibul. Amen.